sukuviawo ke le Ghana dukɔ me katã nogo wodze dodokpɔ ŋɔŋlɔ gɔme. Le Ghana dukɔ me katã si ke nye JHS viwo kple primary viwo, even SS viwo hã eɖewo dze end of term ƒe dodokpɔ ŋɔŋlɔ gɔme. Afia nye Ege ƒe alo Accra ƒe tokɔ aɖe si ke woyɔna be Mataheko. Ko ne miakpɔe ɖeviwo dze dodokpɔa gɔme. Mataheko skua enye sku lolo. Ele Ege ƒe tokɔ menye kɔƒe me o. Ne miakpɔea, ɖeviwo mekpɔ zikpui ne woanɔ anyi o. Woɖo ekpe kɔ ati kɔ da ɖe edzi kɔ wɔ woƒe kplɔ kafi kɔ le dodokpɔ ŋlɔmee. Ko menye enu yi ke nyakpɔ o. Ne miakpɔe hafi wofɔ woƒe bagiwo kɔ trɔ ɖe afɔ trɔ ɖe anyigba katã nyamaa bliba hafi le dodokpɔa ŋlɔm. Enye nublanui kple ŋukpenya. Nu ka ta megblɔ nenema? Eye ne akpɔe hã, heyawo menye heya ko o. Eɖewo le sukuxɔme. Desk ɖeka alo kplɔ ɖeka abe sukuvi woame etɔ̃, woame ene wosɔ ɖe alo nɔ zikpui ɖeka dzi alo desk ɖeka dzi. Etame be enye ŋukpenamesinya alo ŋukpenya. Menye nu yi ke dze suku alo dze Ghana dukɔa o. Nu ka ta ɖo fia be dzilawo menya nu kɔ ku ɖe nu ya ŋu oa? PTA alo Parent Teachers Association si ke nye be nufialawo kple dzilawo yi ke le habɔbɔ ma me, nu ka wɔm wole kɔ ku ɖe enu ya ŋu? Ke abe alea ɖeviwo fɔ kpe da ɖe kpe dzi kɔ ati da ɖe dzi ko ne kafla alo taflatse ko ne kpea eɖe ge dze sukuvia ɖe dzi ɖe menya bi ema xɔ gɔ yina, bena nu gble ge le ŋua. Nufialawo ɖe wole nu yawo kpɔma? Dzilawo ɖe wonya nu tso nu yawo ŋua? Nu ka ta wole be wòanye alea? Wo katã nye ŋukpenya ganye nublanuinya. Yo, le numekuku ye míenɔ nu ƒom kple sukudzikpɔla ye woyɔna be Mr. Ofori. Edze agbagba be ne ame aɖe le agbagba dzem alo ame aɖe dze agbagba do eƒe ta ɖe dzi ke boŋ mogadom kpe ame ma o. Edze agbagba. Sukudzikpɔla yi ke nye Mr. Oforia eva afia dzinɔ woame etɔ̃ ko nye ya gake nuwo katã wogblẽ kafi wòva take over. Wòke wòva le numekuku me. Ne ɖeviwo va sukua la, medidim be yeana woadzo. Wonye be ɖeviwo ŋutɔ le ŋutega be yewo di yewoasrɔ̃ nu ye woava suku. Medi be yeaɖe asi le wo ŋu nenema o. Ke nu ya wògblɔna nye be ekplɔ kple zikpui meli o. Gake ne wo ŋutɔ woate akɔ woƒe kplɔ kple zikpui kɔ tso woƒe aƒeme akɔ va sukua mea, fãa yeaxɔ. Nu ka ta ɖevi na gblɔ be yeayi suku yeasrɔ̃ nu, yeaxe mɔ nɛa, ye meti nyi o wɔ go. Mawu netsɔ xe va kɔ to ye ta. Ye mate axe mɔ ne ɖevi aɖeke be megayi suku alo megasrɔ̃ nu o. Ye ŋutɔ hã vidzilae nye. Eviwo le ye si. Wohã woto government sukua me. Woto ye ŋutɔ yeƒe asi me eye Mawu ƒe amenuveve eɖewo le suku kɔkɔwo fia. Meyi le preparatory school aɖeke o. Le yiƒe agbagbadzedzea, afi wo katã wòfia nu le prampram ɖewoe nya ko eti trɔ asi le afi ma katã ŋu.
kafi va matai kwa. Ke wova afia le eƒe nuƒoƒo mea, enye nu yi ke ɖe dzi le ƒo gakea ele agbagba dzem be yeaɖɔ nuwo ɖo ko ye wòle edzi. Ko nu geɖe yi ke mele sukua si o hã, sukudzikpɔla ya ŋutɔ le nu geɖe ƒlem kple eƒe kotokumegã. Ke Ewenyigba TV nɔ edzi yim nɔ biabiam be free SHS ya ke dziɖuɖua kɔ va Ghana dukɔ me katã nogo, ya ta dziɖuɖua me tim le gakpɔm ne wòakɔ ƒle kplɔ kple zikpuiwo ne sukuviwo le Ghana dukɔ me. Gake sukudzikpɔla ya be ao, me nenema nye enya ye me o. Ele be gbɔtɔ naɖo ŋui be ke enua kekem eza nya dodoma, gbɔtɔ le vi dzim ye gbɔsɔm. Ta evidzidzi esia ya na be populationa alo amegbetɔ ƒe ƒomea edzidzim ɖe edzi ta na pressure va le school facilitieswo dzi. Ta na emadita na ekplɔ kple zikpuiwo meli o. Gake ye meti gbɔgblɔ ge na ɖevi aɖeke alo dzila aɖeke be ao evia be yeayi sukua neva nɔ aƒe me o. Gake ne wo ŋutɔ woate adze agbagba abe ale yi gblɔe ene, woakpɔ eƒe kplɔ kple eƒe zikpuia, eya ye mate axe mɔ na ame aɖeke o. Emɔ li faa. Menye eya hã ko, le eƒe nuƒoƒo mea, menye ekplɔ ƒe nu ya fu ɖe ŋku o. Ke yi va afia be dziɖɔ ame etɔ̃e nye ya, ame aɖewo kɔ sukukpoa dzi alo sukuxɔa me kɔ wɔ woƒe dɔƒee. Ko kafra wonɔ gaze kura dem le sukuxɔwo me, menyo o.